o Migina, kilo Migina, Amorba, Kidiching man, Amorbe Ruriwa Magati Dulman, Amorbene MP Magati Dulman, Amoro Dano Duju Magati Dulman, Amorbene Elders Magati Dulman, Pachuli Life and Land Matters. Anamoru Kidiching man, Mea Chel Amita Akwan Karaman me foyo Omera Rajkara would a watch make a low topic man we make up Pachuli Life and Land Matters. Malupe ki Lokma Kiberu Kanywa Kone radio station Ikinen Honorable Lanya Gilbert ki moderator Kachi Enodong ki yupe dong me chero karwata ke president Malupe ki Lokme Chuludie Pachuli Nenba kakana chuli wan watia kwa ta watia meka kwa mea ta kake penyo ni anga matika teluia chuli kunyoni chi wan wabi gamu la penye ini ni anga matika penyo anga matika teluiwa wana chuli pene kumeri wana chuli watika lak mea ta wai ka lang morueng why ngini gi magurwen jim ne otigda ko pole ko wana chuli wallok malani cha ben president obin ye ikaunda igulu city le rochero chinwen ne dulman go bin ki lok ma peri dulman go bin lok ma peri ento wa winyo ki bod neba mamekwa machalo teso ku ka te ki dwana chiel go wajati ni president kape cholo diewa pe wabe yeri iwenyo we kape cholo diewa pe wabe yero in pe wa ye wan machalo muteso pe wabe ye lange be go kate be komino ki dwana chele ken ni president kape dwa go diewa wan pe wa dwa go yin ento mwa pa wana churi jimne o chero chiru cho patek ma no ke wani kapetini nyo diri omirikichet ki rwat ki president state house ko Entebbe ko i Kampala city kinyo pera ngeyo ka kwen ko omir ki rwat kere enoba ludirana Dr. Ambassador ulara tunu geni Chief Justice Winnie Dolo we are poor carmone a bello locum rocho pajo idulman chiki dwan we are pen in latini in the ding tutual kidwan we are kilok matek akwa kisa be botlo diro elder sam mageti kain pen da gadonye locum rocho pajo bir ka chai lokian da ye che enenong ba wan wa be rocho pajo ning president do kate ni enemy ro chulo di pachuri chana tamani ngan mado miro lewi driving lori enemy ro bedong Dr. Ambassador Lara tuno gen ki Chief Justice Windolo chene nong ti state house ya president mero chulo di pachuri ka unu logo log mero cho pajo ade daini chio miro nene Uchere State House, uchung macharo undano motia tele wikaka chulo miro rocho kaka pen di wa nene president kidul monyema ke luone National Resistance Army gukwanyo tek ke bod wana chuli gukwanyo tek maloke yeno ne kidore court madonge kelo evidence kadongo waya pedonge te lokengwe pedonge te loke yeno ne ICC wachu loke yeno ne donke gang man loke ene dong udako dong meme tugu mechuero chuinwa wan jomo kene ma waruwenyo dienwa waruwenyo danwa e karma ke birka yako dienwa tek ma lumony pa mo 7 gumayo dien ki bot wana chuli tek kakana chuli
ana met ni wek la kuri wachu lok mane enini die wa ruin petiege moma ke wajo ni die mo ruin po beru ni jogo lila ye ruin die enoni abi wachu wati tala komaleng an la ten paroba wachu tala komaleng ni die wa Lumon pa Museveni ayego kwanyo ki bot wana chuli tek o chaken ni na para bit meduma a para chiel mwaka aliba chiel mi abungwen ki piera bor wia biero ugi kere wa ni na piario wia dek meduma para rio mwaka aliba chiel ki mia bungwen ki piera bor wia biero anati gang paneya kare malumon pa enare kubion ka yako diwa mia ngwen ti piera boro ngati gang kunu nero chi ki wek kwa chulok mone niyo diwa ruin ki wat en ila dit mo seven tia fooling wana chuli do fooling wando romo is enough en ngara chele inone tika acting machalo ruba at the same time tia acting machalo shitan in ichere dot lok bore ene gamu lok ke bori ke pero ni mai tie kere ene mirongol kobe come ene bedak tie be machalu sitan ene tie machalu jemi duchu chuli wo wego lok eneo wo wego lok medienio ke wek do beri pen kwari wa ki won wa wai wa ki nerwa dongo tole Petit moma ki kwo go paro diegi yo ki paro diegi yo ki kero chane kongwa ki kero ki kam mukene dong pe go du ki kam go to dong ki kuno ki ki be ki kam pe wa ngene diwa eni ki kwanyo ki chero ki lo ki muduru ki gamente pa Gaddafi Libya maybe no ka luenyi kom chelelgi ki Alice la kwena gi ki kon Joseph kar yon no foot kon Joseph futia shooting machalo a superstar rebel leader konyo furu donya ba no foot pia ti liet total konyo futie ti down mo ma no foot pia ti liet total kar inoni ineno kar ma ki yako ker ki dine ni chi wo wiru lok mon eni ni dini wa wenyo ki wek la kuri lok mino inoni yo kakana chuli gen matie Dr. Ambassador Olara tunu gen ki la detwa Chief Justice chere State House ka President Mero chulo di pa chuli umi chene yone romo me rocho pacho pachuli ena uno bino ki lok mone ene rocho pacho pe twa rocho ne la bon chene la bon kit gimo do o kit wa pa wana chuli no ko e chao adola mati kumwa o kwiji rocho pacho metini wa betki di gangwa kacheno gamente ne eni adada ne gamente panyankula adada ne eni adada ne mapo ake Rwanda me bino ka ruling wana Uganda omiono go dwak di ni don wachon kane don dwak di pa Julia wachon pen wigi pego wilba ko enyankole ko nya Rwanda ko Bahima one white spreading from generation ideology le eni ni diwa nini ki kwanyo nyankole umirugen go yupe me dwako di pa wana chuli nya Rwanda umirugo yupe me dwako di pa wana chuli Bahima umirugo yupe me dwako di pa chuli. It doesn't matter how many years it's going to take. Lanicha Honorable Minister Nobad Mo wadini karama Hitler unnego lu Yuda unnego lu Jewish ki German kanyma tek kumel foot German government futika chulu da wakumbete do chimwa enede ki bichulu chidong yen la det mao dong inu mirikate koma lengdo wa ki gamente nini dongo chuli pa chuli do ibini kero bene group me actually parliamentary group ngaromo mamiero tel wi group yene kunyone be pe olanya Gilbert gino ngibang me ta geno geno donga to malup lok me rocho pa lok me gene me metel wi actually
aya la dit we ruri wa kumerbe dongu chole o gazetting yo ni ruri ma ya chuli yo giti lutit pagamente te lokane ruri weng ma go lingo ya chuli li giti yu pigamente giti ya chulu gidue dongu da lutit pagamente pe dong lutit pa chuli te lokane do mi go lingo lok pa chuli dong po mi dongu lore nero kuma pero pa wan kumera chuli wati iye gamente gu wilu ruri wao gu wilu lutele wao dano machalo Gilbert gi wai ni gichimo niyo beta hol gent ki unek Hillary ni gu chere State House nyogu bin urwate ka chuli ka bir ma pat ni saprichon pa chuli adeda ini jone eni dongo urwate ke president ya Napoleta anla ni chapura wajo ni actually parliamentary group kake miro ni obeda de deni ki rup ki dan mo kene ma pegiti member of parliament wek doro ne obed yot pen jo ma giti member of parliament dong ulonyo ma dong pegitaun pichan pa dan ma giti te dero dan ma giti charo dan ma dingu ruenyo dan ma pegitwer wa chulu lawyer ni o ki implementing file gi me dingi manini ki kwanyo tek kinero ye wa dano gi kinero pegitwero gugu gi pete chi lo memo parliament in pegitwero representing dano mate charo ngata do lonyo ngata do team member of parliament MP ma aki actually petwero teto pero pa chuli o kwiji board president kinero dak bene look enin mi chere State House parliament me Uganda mono peke pingo ke werne Jim Weng Dong la dit lo be mero deciding Jim Weng Dong la dit lo be State House Jim Weng what is the use of parliament in Uganda don't come are we not democratic are we not democratic government in Uganda is it not democratic government this all decision it has to happen in parliamentary session ma member of parliament magaki actually chabrison umirgi implementing local ironi ange bati ni dongati dynasty me Baswizi me Rwanda don't get a ruling one so I do understand one I do understand that issue you know so gen mapere tera yeni lo ni o me chwalo down ma chalo member of parliament ni oni o chata rwate president ni kigiko la diete tiga nywarwa konye pere ki wek lokadini o ki wek lok me chulo di pa chuli ni o ki wek lok me balalo li o ki wek lok mo ki wek don kon ke beto don ko ata ki beto don chalo la bulwit tene wan me achiel ngarumo matelu wiwa peke ngarumo machungni o ichung pe wan peke puldano weng engamente wilugio wilwana chuli o weng come peti ngarumo ma itwero geno ne kabir weng so gen matie ayeni lok en mawan watia discussing imecha pachuli life and land matters ni lok pero mawan watikeria chuli kombedi watia kuome atata ngata mero telwa peke la dit wiruri no tie ento dong eno charo dong kingdom me chief dom ya chuli board gamente so te loke dong gen gitie machal lutit pa gamente ngarumo madom mero tipe wan machalo kaka chuli dong peke no che anatamoni kage mero rocho pajo kongi chak kongi gamo chene mechulu diai pachuli kage mero rocho pajo ke wat ke president o chokke ane magiti ya pa mukene ben giti la pono mukene giti ko yorom mukene ko giti kwene kongu chako pero rocho pajo kai mero chako ne kongi chak kongi pero mo ne madung ti pajo ni kongi jwayo le weng wan pe wat wero gamo diwa makun di pa balalo fut giti kai balalo li wan wangeni tu giti chi wan ka dong president mero chulu diwa so gero mi odongo
pen umiro gamente umiro guchul di pa wana chuli weng kabero weng te lokele member of parliament ma aki actually sub region kabera chela umiro chero cho dano weng sub county weng ka chela ngara chela umiro no di ma chok o mia boro ma president geno mien salim umiro guchul di pa chuli inone gen go ya di wa tek wanero ke wangwa watibe wa ke video mago chwalo diwa Libya watiwa ke jimi weng loke geno ko ya ne pekite ICC te loke dong ni geno mi odongo chul diwa pego beta nywarwa ka dongi deg ben chulu le gu waj ben ni pe wa ai miero chulu le pege ko re kar mano ke miero bulu kui chi wa o dongo miero chulu diwu chi no ne jomo ken ma la gi duong dongi biro ye dong ni o gene dong die ruin loy pa jomo ken mageti wa ichar kuja nero so gen ma perta krana nero kere kake be cholo die ana ne ni la det wa ma chalo chief justice windolo gen ke dr ambassador olara tuno ye go chat bot president bugam limi inoni kake poko e chia chulio wen ka bero ma pat is sub county wing pen di actually moma no pe ki di peti actually moma no peti ki di daro wing no ki di peti ngaro moma peti ki di te lokane la kuri lok mon mala ni chake wani na para bo ni ko daro ali babi chele kene no ki di mi jo ma go chulu bu yele ento chere i char kuja te der kuja dano ma pegiti file gi ento pegiti wa chul ni lok gi umir ke implementing oi kot wek chul di ni kenen dong di wa do umir dong wa lwenyi ye tek wek gamente kudwa kun gen gu ya ko tek ki botwa kitiu ki ke ma meki ma kele ben gi wani ke pa gamente te lokane gamente ye gu ya ko di pa chuli tek pe ni gi ruenya to ruenko peti gi momo ruin ki yako tek amba nero ke wa ano benati pa jokuno anero ke to timekere po biru yot bariya ma konye pe mudugo ki bai komwa wa bale ki mudugo jimuti ma pol nero si log ma pere tere wa wiru log enio watiki ludirwa ma chalo ruri la det we ruri ko watika ngage wakilu jomo ken manyen ya chuli parliamentary group wek lock tela ya chuli umir ke lock pol member parliament no ken po mi donge doke parliament konje pegeti atimo gimo kulu pol dano ma bene president magiga chair ka wate president lock ma chulu dini president no rate tien ko rate kere don tien la polata there is no any different. These people, they have been compromised. There is no anybody, member of parliament, who has not been compromised by the national resistance movement. You're the chairman. E non è bello, lo tiano wa magiti secretary, general magiti giachuli, pegituero, tieto pero pachuli. To pajo bino botwa chuli, to pajo do bino matek, madong pelare. E non è watiki minister Mao ma eno wani ni jaman futi achulu compensation pa the Jews. Why is he not implementing pa wana chuli makon ena tena chuli mo akibotwa ngo marai kere watiki secretary pa NRA mabeti la tena chuli watiki general watiki dharma pula ta so atamni NRA bu wek jelu wi wara chuli bu gwak chatan gini kiro ba gini mot bu wek jelu wi wa wan wa ullo ana poy matek ubed mabe jo kamalo